Wewe kwambie tata. No kibangona. Nivera no kamba witu don't with ya like okamba with ya sasi on ndo me lively. Kuikuboeka. You kina mbua ne juete you ndo mekula nyaki ambite ata you kwambite ata. Aningi tio manondo kwambite nondo to na ikalo kwambite ndo kwambite. Exactly. Bishop tutukeje yutabia kuichao. We tawa Bishop Mala wa Jesus Grace Victory Internationals na ndungia gaimo vya nundu wa undu kiambite kwa upa kudengea ni etuma de kwambite. Very good. Very good. Faith Baito tasia muyaseo. Tasia mwisoviye. Tia sanda nundu wa ukoma nemwe after kilingi sikicha mbua. Tima nyeno munethu keizio ndo tuna motivate last week. Na tiende na unene. Timwitu muyene mwitu wenu ndunge. asante. By the way to my mom ndunge na Faith ni my sister. Yeah. Faith kwa Kikamba ni Mwikio wa ndunge. Very good. Ni mubira muno na kwa nitawa John Mwaka kwitu tutwa kundu kweta mpeketone Lamu lakini twadhamito kambo wa Masako Malaysia bando eta wakalama na ndokitu na nyomundi. Asante. Museise ndine kule kwa kuthana ndo omonde ndi okulia uyo nandi yende ata wana ndi itu ya Kenya yende ata ukamba witu ende ata na ende ndaba kwa comment section wonda biwe kwa mawoni maku wona kwende ata niwe bai lo konzwa ni mawe kumeba mailo lunga luani kenda withie tandini tekala nesa nukwithwa kwina maundu maingi maende na ndio tiambia baba kubi mundu Bishop Faith na Mwaka. Faith ukagulwa ndi wiwe yende ata despite kwithwa kwina maundu maingi kwina madaktari makomete andu makwitwa ikiwu kwina fertilizer fake kwina maoni ma kuria ma public service mithe hiyo contract Mwaka no gweza utabia we ona ata na maundu maingi kwa maundu maingi maendete uyo na ndi yende ata we you in average ma tiende nesa out of 10 welo tunenga percentage we nailo munenga 4%. 4% no undu wa thayo na no undu o twindula tunini tukiye no tukiyo tuona na ni wetu nundu wa itumile mbeela kwina crisis ithia tatia kanithe tuthina umana niguo mundu mukola mwito wendie baya sibitali na complicate na atwika kana kau ibuyune ya utemwa na bai mundu wa utema zizo ndeno to no private na gundwena utothi wa private NHIF ni no ndisija atwikikie neze nda mama ese athirile kikikie kaati kwito ela sindu sina crisis kila kindu chonthe chukia mama na mama ni wetha wa kwatie ona se andu kakengwe kana be kindu methama kwatie misi anything emotionally financially yani sindu sionthe spiritually health wise sionthe siokaitulula bana bena Bishop ndo ko umana ewe Bishop akadwa kutoba unakapanda ndo I'm telling you na ICU etamutwa Niki mundu mukane we ni I think ngai atumbie so special kwa ngai it was not that let there be a man ngai created a woman no way in extension yake na ningi nditi bata mo ndete onando makwa ni mesi ni bata yuke lata iloma na nekana things are tough na si tough in the last week Bishop no nawe ti obo tuine no bo wa disaster management na nasia no tutatete nyene lilika na El Nino yambi yo wetwa kuma actually last December nigwe kwatwike ka kwithwa na mbuya mbingi tuo mwaka we expert nigwe manenga nite prediction ya there will be a lot of rains that was in December na pandu masi nondo nete itu you know yikoneka ye very pregnant itu yene yende na kwaona andu me prepare kwa bindwa na ende ni kulumba wele bene na kwaneke betani niwezi roketa kwa mania we say that there's a lot that is not really going right
na ende tutiyuke ko ende mutiyukone ende ke lingisile chonde ke baba ke ko ground yo county government ne to bikete oba nini nondo na twitha tukunwa ni enetho you know nyenga kwate kanitha ina na ke kaimba ukoza wabina baba no laisi lakini ko i state house with state house wezi wendete kwa lapo unokona na sindikali ya mutiyuko ni ko relate na ke like ground basically na minenga 4% ndenda chende na ndenda ongelela nondo naongelela ni thwandi makenga ikanana momongelele na yiki abiti. Asante Bishop, wewe akwambite hata wewe ndiende hata na minenga percentage ba nimethugeje babe mwetu muiye anenga nite 4% pesi ndio imwe naturally toilet kumanya kana ona tike prepare hata imono siukio twethe ya kulumba na nondo etatha ukietha ya kulumba nyo waidete ndo wezi balo ibitha ni kana kwetha kulumba wikibetane withia wikibetane na wikumbini na we bandu baseo they tuniende na kwa nindo nenda ndo sisi ondo faith yuko sisi katika ngali imwe ngasisi yulu asiendo igwa ta economically nondo wa palate bikete na obala maisha tena akwatelete na bala yitokiyobika to bias kuwete ulu anondo wa political mind lakini ndio tikindu kia kawaida kumnya mbese ndolo wale na umia no lazima wewe baube andu bekalite mai ko siadela na ila oko soja chengo unengetwe na kina mete mingi ano kwenda ikanoime mukajilola wetho amundani uisobya munda nzoka na ile sindu inatwa ngidi iwa moyo nondo bekindu kitwa cleaning ngalizu ndo nasia serikali ni tatete okwanzie makanelenge ndiyitu thina witu munene wa ndiyitu ndiye siola wokio tubundisia siasa no atubundisia na aya motora byakana andu mami no kuna kula nejade masioka makambi ya kwa kanthi memwe ti politi lakini campaign mode bithia no muzenola to aminie kula the following day gaswa oni wake siasa siambia na vaimuthe na andu makono se ndi sinola wabundisia andu siasa ne kuuma ne kukitana kanethwa abe kindu kiwetwe katika county situ aindono ene me county mo kitakindu kila kiwetwe kiseo wa ene nundu kietwe ningania radio na ethwa ni ndawa siendo etwe ai mundu nundu tiwa de mulengo ni oya atiwo siasa ni tietwe wenda waito wae tietwe weki na yu andu molwa kana ne waidite kwitha mu identity ko politically biblia ni ngai anenia political science ya yo lumo byo asia we motulue ukamukendi enda balabe entity ko sisumba na siebinda ajo ya sua ne bindela ko uwa mafriko mbonye bantu wethiye ndingi kana wethiye ni nese ona siori na ina mundu kuita bya wetha sieka ethukesia na ikamana yokete mafuriko bala ineje nziye na sieke ale utono mina mwaka muima shiya ila kutwika tha no ni kwesi kuno wangengele siye we kwase ubakoyo na oyona siumaruka siye manthi ndi tubatutula twambio ka tubala iyengi yuna itu tuyulwa kana twaide tokija toko bikia ebindani ya kula ni thedile tukwata ni ithio ndetakethe na mbithia ithio ntheni twetele binda ila ingi ni katatu cio tuka maendeleo ala me ku twina mo Kenya nyeni ndo no manenga at least even if it is ndo no manenga
over 5%. Okay, at least na vitu kume nyendila za 5 na za 7% kwa hiyo kama ukitialitator 3% out of 10 it is 3%. Now 3% yene la ya kungangana you know kasisi ya governors twasita governor witumo ni mwendete munomo kwa binya with ya no ona saa ingine thia no kwenda ika lakini ni confused no wa andu alaina aye ndaika ki aye ona kanoli kanire naya aya mongama ibidi ambozi okengegwa na ayegwa na icio kengegwa no isongete na muthenya umwe wa maendeleo wa bituka ni mwaka mwaka iwathaga kundu ona bune one wakibilo gethi ai maite wa wangu ugezo ukia ukauma uya imwenda nikiata nundu wendo so ubya ba uyendesia kwenyu wendo so ubya ba ndiye kuno ni kwangania ende jusi sindu cia muthemba nicio cia iri to betangwa nundu ci ti more political than developers ukethia na tina kila kindu chothe yuta ukamba wothe mukendo bingu masilanga kwekwe irrigation the truth ila ndo nena nyemwene ni vyetu nenga Kenya lingi tithia Kenya lakini kwa kangome ya milioni cia no nduna na hii milioni no cio kweza kwigwa itwika ndika ijeze kebala yendi kana nicio nitungiwe na yeye ile tuthie kasie wao wala me katika that location maka thoe the go bandu na bandu bakasie wengi onesa na kiwu kethwa kibo kukanenga no naithwa ni irrigation ya 1000 people nitamanaka na every time tina mbemba nzio tina mbemba zio ya tina sukuma lakini ndithi andu yisa kwikika nundu wa the mentality la political nye kwa ni kauni wa that hii siasa ni mbinge mbewa ndo taidi to perform. Asante musese ni kwate niwende na uterekani kilungu cha umundi vala tende na kunena ni siana tu kwenda kumana mawoni maku tamwene ndi na tamukamba uyona ndiye ende yata ni baba ile kulungwa atongo imaitu maile kuikata nikenda ukethia percentage ila ngukulia ya out of 10 ni yabi kwa wandu wa 9 ni kwate wa faith ya sia manenga 4 bishop manenga 7 na ende tisio kedie tino watandithie tu kumana nake mwaka manenga percentage ba na ende noti that inene o maundu kauta ala maende kana mekuoneka tamata ende ne sandi ni wanditu yivo strike ya matakitali uthukumi wa tongo imaitu na mono andiki atenika ngewa kana uendekethio ula utona kutwa wa mbungeni athukumi onde masilikali mekiwe ndini wa contract na indeka tukwate utandibia. Musese ndini wa kilungu cha tunena niye na twende na ukulanya uwe uyona ndhiye ende yata kwa mawoni maku na ende utumwani wa kutuma ndini wa namba ili itatu kenda imu itano kandi wa Facebook page tunu kithia kilungu live enda kwa comment section ucomment bo na ende woni waku nituonenga ndai ya ilaya ilite silikali ituo nizi wendini wa kubimu unaona silikali muona mtu twaite hata na winenga silikali percentage bayo thukumi gatwambie itwaze jumla kana overall tunenge rating tande lakini namba munenga rating egane mutabye kana tuthiende nai kwa ndwala maendete on the ite sidama neighbors maitu na ndingi cia Oceania Africa Kenya tuthiende nai na Kenya ilanda ni the bingi cia Africa na akena ni aggressive na menda kuikompea nunambia kuikompea na kuniona ninja ne kompea na faith mwitu mwijini niona nina mathina maingi lakini tia nina mathina lakini you can twendete kuikompea na usa hivi ya mabinda maingi tuikompea na Europe na America lakini kwa ujumla tiende na atio pesi ndu ila twasia foundation musingi i fundamentals tithuku wazisio bo wa skulu wazisio bo wa yani kisomo wazisio bo wa afya wazisio bo ono siasa we are very democratic na
generally economic na social well-being situ stithuku you twambi weta yulu wa the basic unit ya the ni family you family situ si kekwe silo challenging bingi nundu pe makuli utwaile kwikula chakile pinda ni iliata mwako na mwako suna thile na iliata ni siana sia kwa ibikete pa ndine wa siana sia kwa ile ndana siana itano ni siana iminete form 4 ni siendete university kwe misi ite siana itabika university pe misi siana itabika form 4 the your neighbors lakini on average Kenya ndoko samundu utabika form 4 almost 95% kwa kila nyumba zuko watumie zuta parameter kama kigezo cha uthima tiende nai yukila kipo twa ile kuikulia juta ambaye hiritu ni nyimwene ni chaonikite ila na sheiwe nethiye mabandite itimo ile naongela kingi nethiye ithe wakwa tata kana nau ena ng'ombe ile ni naongela siana yutu makulio tu twamina kwikulia tumakulio tu ni twambia ule sangasi na ndukambie kwicompare na neighbor ka mutui kana andu wangi nundu bauni potienda mabetio kila kingi ni serikali no newa atumie sito ya mutiugo ile mutiugo gutiugo etheo edu county governments isi ilo focus muno on family units nundu wamina kukilia ondu bishop wetete akazi ukokilia nungilie mwe kila mundu at least family mutumia umwe ungamie nomba kana mamola ungamie nomba etha akwatiye minimum andu atano ko uwo okelia nungilie mwe okelia nungilia itano yuko uwetha wina program zio plan ya undu turonga kukilia andu maitu in fact within a very short time with that abendwa in dynamics itu na yutu ile kulenga muno ala metawa poor or the poorest you want to assume ile kukilwa nundu mauguza siande no ndu mwe na weka mutiani ukakwata A B C na ndo kwata D eno iguza sia ila A ikathea yuko withandu na meno cha mwingi muno piu yupa wisa ithia ni mumakusia andu maitu mamusa yuko thua walinganisha masaku na atui maitu wizi atui maitu nao tio tumesi atui maitu ni Lobi ni Kiambu ni Murang'a ni Kitui ni weto kamba yualate kwa tene namo du metha mena concentration ya family family no thina ngombe theia family no thina kena thina ngukusiana family no thina tukutuku family no thina pikipiki thili hata ukese ni wa map wona mena nguku kila mundu na ni wa muthemba mwa wetha muno kituini utuini usindu cia muthemba uzu wona wa mino cia parameters isu cionthe no thimo kacia neba yuko yu ni kuya Veronica ukethima musi kwaku withi ulu muno na yukingi butaono kisisia ni kana utuini kwenu tene miaka 5 mithelu kuna ingalesiana umunthe ingalesiana yuko ukesa ithia andu in mind mathiende na ateo tafadhali na niendo tabia mbai thitu nikava ukatumia mota panbotho wangali ngali isa liwa andu atano kila muthenya na mauta na ni tono kutunga etina kwanzia imwe kanenge yuko nienda ndongo isitu cia serikali ya mutiuko masisi concentrate muno family unit na mai aggregate mone twende yata lakini kwa jumla Kenya nienda tinenge 75% vipasa nongeleka indo kanini kaka kaucha kwa nengi tinyi ngoma na kile shuera mo ni update kingi chocha nina notice ye kana ukamba ni tuyucha kila tuichone mindset balamoko utonda ewa ando masiani ngwe masalenda utonda ewa ando masiani ngwe ando atano ibi ndenge na kwa mania mtumio mwana ambongamia
hata yaongewa mwende hata ndongetende nesa na yuke la wanze ngisie a complain ye during that time to aneni no nditongamie bantu ba around 10 minutes ndatika monza siyake niko complain na my brother onangu kusiyake onebinda sina indwi ana thinzi ana thiutai ona ndane kai ona ndekai ona ndanda mukamba nitendete mindset itu nina elote yocha ka akili kukocha ti imindo na mundu la hard working na truthful ni mukamba niwe wona kundu kwingi muka ukiwa ndo mambia muthukumi mukamba niki nundu twisikie ni tuthukumane sana ni we are truthful take two mie that poor man's mentality ngone was yai wawe kisukuni surely ndaka wewe titi kasomba kandaka kasomba kandaka weo kisikioni ukona otulima twa musiusu wile umalo banzo okakoloka ndako kalinda tinda niki nundu poor yuwetelete mutu yokone na kwa kuke byamwe yela wile umeasia kwanganya kwinoche mwingi muno you take ya that bonga point ilazi yetu ni mukamba bonus ukatandea ucha ni very degrading no ucha wakiliko ni yani baikindu kithuku okay bia ndo alatasia ogwo kimondo musio wena thina mwingi muno juta akala mokie matua na umemona mabe no asiendo uwezethela ni wadist ni upaja family unity ni was destabilize ndiongelela kingi mwaka wa weto obo wa regions ingi ni makeyo sisi ya potentiality ya kisio chuni cha Wabina is doing a fantastic job in our own. Kila mundu gwondeo, kila kindu chothe ki dynamics siacho. But I liked what Kangata is doing. Not that it will compare. No, you don't compare okamba ni naku. Kuwaje ikuo kila kindu. But no na isi. Onamobe o poor man's mentality oyoku. No na isi kila kitono kilia kisio chakwa. Kwisila a unified performindo nicho na nethela insist on kwatani ila mwaka na bishop maweti ando makwatani when people are united factories ya mkawa ni twa mananasi isi aye ni ta mananasi ketho be ando mambi yenguko simindo projects si angoko me ando mana atano twetwa nguko ngilie ko ni wisi ando asuni na majunity ne kata na bene economical power keli kingi ngoenda mwaka no kwiso tutabia taina projects sienzi omuno se otuma mbonge na carvings na mats na what have you skill yesu ya mokamba eta yoswe ni China ndo ko kwa mana mbonge so bitwe ukasia kevati ndonge swi ndonge unite itumetwe mokamba what has changed nyene weze juje ikayakwa I'm almost 60 years the ikayakwa niyo na ile wane elango relax ituma ndonge but skill yesu tita tunambi yo mi transfer ya chao team transfer ali mumaito masi ECD masise what was indigenous craft ila yeka wa ukambani na momambi yo so media siana wese the lave revenue na be sense of income asante ndiongela ondo faith yokueta serikali situ cia mutiuko kainge ni maide tokus okusisia no nandu na kindu june nene to ibinenge nandu mebala mema surrounded ndo bya ndo me mind of development ando make liko cha kuendea ona mutembe tu wewe ndito kwa bani ona baide take wasoko ene lakini uitinda nando mundu gwiko usisia tumbo twa mbia project ibe ti ala chao ene what is in it for us you did rukota jutoswa weta Kangata ana endia mandha andwala atumia mangalesu alamese financial things on their mind bakube na agriculture na on the as obya kindu nazo ometuki cha board na Kangata ya mandha no bishops ndia si uno ne bishop the true bishops no do right now tena bishops inge mundu mebulanilie kanisa kamwe na ndugo bishop mundu twani bitimbi kila bandu no bishop na endo twika no bishop okay I nundu no kunena muno wisi unena ndeto
ni wairiro thimo kazicio kambothio kazicio getha bishop wo kanisa wako idiata ni wakite kanisa na andu ma muthemba mo na makanisa ngaliba mundu no ne yemaanisha kana wona I develop from outside no to develop from inside na influence najua ndo zimo ni moju ngavana maitu mairito mantha mundu to no mutabia undu kwika atenda kindu oragazi serikali ya yolu enda okethia musumbe na no kuzisi ame yolu mabishop ame yolu ni matongo esi mana twose ye umwe bitoginde nundu nimeusisha makona maende ala wiki uneki lakini you must surround it no surround it na ala manda biti maenda kosa ilondu ya aye kana no with you man the londu etenja asante neka na bula jama sabu menu na ila design mwaka wa hizo wakwata ndine ngi wakwata nyende bonyi wena rurezo tunengo nyende bonyu ningu nengane wagele ugire nundu kilungicha ndiende ara no choto kutwaisa wakele ugite na kwata 61 points tono kumaanisha tuyo lower average twende yone satu yende nai asante musaizia nduike bitia baku ndukatinde kwa serikali saidia owiteliwa ni serikali unakuiteresie di kwate kilungu cha utedia naende wakeli ukite kwenda ni kwanga ituketho tinenea maundu makonetie ndi undu yende nikenda umaneni ba utono kwata ta mundu pala bangititia serikali naende twikwatitio la munene wa onthe ula ni ngai timo bya ndo kandi no kilungu cha tunena nie tiko mane wakeli ukite na mwitho ya chuma cha kwa ila asante